Ayba şerif oldu ha. Yakın oturuyor. Tez olmuşlar için ömrünüzler uzun olsun. Karmaşık olmuşlar, üzülmesin. Senden altınды Kuday buyursa, ümit kılabız jana balет edебиз бардыгыбыз ушул жерде. Квартирадан чоң зал аттастырган жазабыз. Манты плов менен сиздер буюрса келин бала менен чайга чакырабыз. Эми сиздер чоң белек менен кубанып албайсыз, таң калтыралы. Сизге ушу бала менен келин